Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, sasabihan mo kay kami kapamilatan ng Jesus sa anak mo, ing migit ng oras ban magbayo kay loob king mahaya pabalita, apag nasanang pakiramdaman mi at isane king biya. Bukod mong ika ing makapibayo kay kami. Pagkaluban mo keng tetaga ni pagkatiwala kay Jesus din kay keng sarili, alang takot at pamagalinlangan, tuki keya, nuna ke mantayran. Antabayanan mo kami, papunta ke ka. O Diyos sa tibpami, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Propeta Jonas. Migsalita yang pasibayo ing Gino kang Jonas, nga nakeya. Muntaka Ninibe, ing mayupayang syudad, at ipasyag mo, karing tao ka rin, ing mengsahing binyeko keka. Inyamintaya, mintuya king Gino Jonas at mintaya Ninibe. Ing syudad aking dagul na mangailangang at lungaldo para lakaran uli na ning leparana. May laos ning miglakad kilob ning syudad. Kay ba't nang may kapaglakad meto ngayaldo, may naralya ka rin anti kareting amano. Kilob ning 40 aldo, malasakya ing Ninive. Meniwala la ring memalena ning Ninive, king mensahe ning Diyos. Inya, pikayarira, ing magayunuya ing balang metong, magmula king pekamaragol, hangga king pekamalating dili. Misulod lang imalan a megawaking langgotsi, ban ipakit da ing sisi sila, king dapat dang pamikasala. Ikit na ning Diyos, ing dapatan da ring tao. Ikit na king likwanda na ing dapat dang marawak. Inya, binayo na ning Diyos ing bantana, at ena na belaos ing sinabi ng parusana la. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing dalita po, ituro mo lakako, ring kang tuntunan, o Ginoo. Ituro mo lakako, ring kang tuntunan, o Ginoo. Ginoo kako, ituro mo lasa, kekang tuntunan. Ituro mo lakako, ring kang tuntunan. Ituro mo ko at tayran, king kekang kakatutuan, uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Ituro mo lakako ring kang tuntunan, o Ginoo. O Ginoo, ganakan mo, lugot mo nga kukupas, aketa pang minuna, keka ng pisyag. Uli ning wagas sa lugot mo, at kaya panalob, emo ko sa kakalingwan, o Ginoo. Ituro mo lakako ring kang tuntunan, o Ginoo. Mayap ya ing Ginoo at makatuliran, tuturune ing tunedalan karing makasalanan. Darala nala ring magpakumbaba king dala ning katuliran, karela tuturune ing tunedalan. Ituro mo lakanako ring kang tuntunan, o Ginoo.
Pamamasang iba't kinmumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, iti yaimburi kong sabiyan. Ditak na ing oras ang makatagan at manibat ngeni, sukat lang mibye-bye antimong talasawa ring talasawang lalaki. Detang manangis antimong manangis. Detang matula antimong matula. Detang manyali antimong rabandi ing selira. Detang negosyante antimong alang pansin king negosyura. Uling iting yato king kabilya ng eni, ena magluat. Ing amano ninggin. Salamat, King Diyos. Talakad tapo ba ang parangalan ng mga ipabalita? Itamungan po, malapit na ing pamag-ari ng Diyos, maniwala kayo king mayap a balita. Hallelujah, hallelujah. Ingino manatili kay kayo, At kay kaante mo rin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Marcos. ligaya kay kao, Ginoo. Inyang mesukol yawan mintay Jesus Galilea at penaral ne ing maya pabalita ay bat king Diyos. Miras ning mituldong panahon nga nang sinabi at malapit ning pamagari na ning Diyos. Sisyan yulat painggulutan din kay kayong kasalanan at maniwala kayo king maya pabalitang daralako. Kabang maglakad ni Jesus king bebe ning dagat-dagata ning Galilea, ikit na laring mi kapatad a magliligo. I Simon at i Andres, yatsare king danum ing karelang lambat. Nga nang Jesus karela, tuki kayo kanako at gawan da kayong magliligo karing tao. Kanita mo rin likwanda laring karelang lambat at tinukila kaya. Eya pamakaing mirayo king pamaglakad na, ikit na la ring mi kapatad a Santiago at Juan, ding anak ng Zebedeo, at tsula king karelang bangka sa sadyada la ring karelang lambat. Inahos na la namang Jesus, kanita mo rin, likwande king bangka itatara, akayabeda ring makiyupa at tinukila kang Jesus.
Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Mayapayabak po kay kayo ang sabla. Misa natin pong sinabi ka na ako, nga na, among, o ba't kaya ating tao nga na po? O ba't kaya ating taong talagang at naking kasakit, imbitan palubking pisamban? Nga na po. Bekad, ingaliwake kayo, araranasan da o aranasan da, itingamanwan ko. Among, talaga bang makanyan? King kasakit dingaliwang taong imbitan, palub, abitan, king pisamban. Nga na po. Halimbawa, amo nga na, invite mo silang magrosaryo, naku, matutuyo ang laway mo. Imbitan mo la, among, agkat mo lang magnobena, is nabanda ka. Dead ma. Sabihan mo karela simbarla, ay, kesyo, dakala ka no gagawan. Busy la ka no, dakala pa nga balanan. Invite mo silang magdasal, at no king karakal kesyo, katalamong. Pero sabihan mo karela, among, ating ayuda, ating relief. Naku, eno po magadwang isip pa. Makipagunahan lang, makipagsiksikan lang hanggang makabaing pila. Ale? Neng kay po among talagang neng kaisipan ko ay kumakay nga intindihan. Nga na po, niting kay istorya ko, niting kakwentuhan ko. Akong simpleng may kibat kaya, well, makanya niya talaga yung apong gino. Mekad, makanya niya talaga yung Diyos. Ne po, mamiglaya po tangaw sana ka. Kaya ngay mo lubos isipan na tayong tindihan, neng kay karina ka ausan. Potang ka makasadya, neng kay karina ka pangabalanan. Ni nga pong gino, ban kanita, agkat na ka. Ban kanita, imbita na ka. Panwalan ko po, makanya na makanyan po, ngaranasan da, delanan de. Deting ordinaryong manasan, ay naus ng Jesus, ban kanita, tuki keya, at ban maging alagad nala. Ninurete, mumuna ring mi kapatad, a Simon Pedro at Andres, at ding anak ng Zebedeo, di San Juan at Santiago. Naus nala ning gino, kabang magobrala. Naus na laning gino, nagkat na laning gino, king oras na eda ilubos isipan, ni eda asahan, na datang kimbiera, come after me and I will make you fishers of men. This is what the Lord told them. Tuki kayo kanako, at gawan da kayong magliligo, karing tao. Nga na po, from ordinary fishermen, these four ordinary people, they became extraordinary fishers of men. Hindi nila lubos maisip, hindi nila lubos maintindihan. King karakal daring tao, o ba't ila pa? Ne po? O ba't ila pa ding inaos na ning gino, ilan nagkat na ning apong gino? Pero baloy po, masampat king kagatamong ebanghelyo, ing masanting amilyari, king pamamasa tamo, yapin ing tinangula at tinukila, king gino. Ala, immediately after Jesus called them, nanong gewada, agad-agad, tinukila. They followed him with sincerity of hearts. Ingkutang, nano kaya nga tsuking gino, pansinan nyo na mo po, nano kaya nga tsuking gino tamong Jesucristo at agad-agad na lang papatanguring tao. Wari, dakala tutuki kaya. Dakala tutuki kang Jesus eh. Nano kaya ing akakit da, kayo, o bakit agad-agad apapatuki na laring agkat na? Deta nga patamanasan, yan re Simon Pedro, San Juan at Santiago, ba may gadwang isip? Pwede na naman pong sabihan king gino, kapamo po, isipan ko pa mo, give us time. Please, Jesus, please, Lord, give us time to think about it, nga damawari. Pero aliye, inyang naus nala, inyang nagkat nala, agad-agad may kibatla, tinukila. Nang kay pinaman po, nepo, nga pong ginumakanyan niya, mapamiruya.
Nang kay pinaman po nga pong Ginoo, makanyan niya, mapamiro ya talaga. Kung minsan hindi mo alam, hindi mo matarok ang kanyang pamamaraan, ang kanyang kalooban. Nang kay talaga nga pong Ginoo, sana ka, po tangi ka makasadya. Nang kay samalana ka, pamiraplana ka po tangi ka makasadya. Kung minsan tatawagin ka niya, bibiglayin ka niya. Halimbawa po ako na mo, maselese na akong magobra. O ba't naus na ako pa, ban maging pari ko. Okay na ako, king obra ko. O ba't kabira-biraw sana ako. Bantuki kayo, ban maging pari ko. Pupwede mo rin po, ako masalesa na ako ating parokye. O ba't kabira-biraaw sana ako, ban kanita sumawap kong magobra king chancery. O may kadangyangi kayong lahi ko, ikayong tao. May kadi kang iniisipan mo. Okay na akong sisimba balang Domingo. Sapat na ka na akong kayabe king misis kumpore nga na ako. Sisimba kami Aldo Domingo. O ba't kabira-birag kat na kaninga pong ginungeni, ban kanita maging EMDC ka, o maging CWL ka, o maging lektor ka, o lekcom ka. Tutupi naman po, inga pong ginupot ang usana ka, inga pong ginupot ang agkat na ka, ni kay po tangi ka makasadya, samalana ka, pamiraplana ka. Eko pa mo simba, marimla kasi, mumuran kasi, manyaman may kera kanyan. Pero daramdaman mo na yung kakalembang, yung kampana, yung kilub, yung pisamban. Eko pa mo makipag-meeting, eko pa mo magnobena, eko pa mangadi. Ala ko king mood kasi, mapagal ko, ala ko king gana. Pero po tang malbe kang TV, hanggang pating hapon kang makayarap king telebisyon nyo king baleyo. Hanggang kabukas, akakwa, mga puyat-puyat, timid king cellphone mo. Agagawa mo, kami lalako gana, kapapagal. Bali po nang kaya ko isipan ko, ano mo kaya nging Diyos, yung milako gana kay katamo? Ano mo kaya nging hapong Ginoo, yung pagal kay katamo? O kayang, noon mo kayang ng Diyos, siyang mawalang mood kay katamo, milako mood kay katamo. Among, saka na ako mo po sumuyo, busy ko pa po king obra ko, lilingunan ko pa po ringana ko, mga latila pa po. Bapamiro ya talaga yung hapong Ginoo, nepo. Agkat na ka, king pamikatagon, na emo palo. Aw sana ka, nengkay, potang talagang, eka makasadya. Pero, pansinan nyo, potang may kibat ka, king panagkat na, king pamanyawos na, imbageng masala keka, malinawa na, pamasala na keka, at yang bala kanita kekang, manugtog at magkalub king kayang grasya, ingkutang. Kumusta tamo, anting talatukinan ni nga pong Ginoo, ing balang metong keka tamo. Makanano tapong makibat, potang aw sana katamo ni nga pong Ginoo. Aliwa mo po kaming pari, ne po. At aliwa mo po ring madre, dinginaus na ni nga pong Ginoo, ban kaya sumuyo. Ang yang kasusuyo, king pisamban, pwede mumuring apakit ingke kang kayawsan, ingke kang kasuyuan, king aliwang paralan. Itamongan po panwalan ko, antin tamong kanya-kanyang kayawsan king biyaya. And the Lord keeps on inviting us, calling us to live a life of holiness. Inaus na katamo ng Ginoo at awsa na katamo nga lampat na ni nga pong Ginoo, ban mi biye tamong mitmong kayapan at katapatan at kabanalan. Halimbawa, nung metong kang pengari, maging mayap at malugod kang pengari, tatang imakaring hanak mo, o ting kayausan mo. O kaya naman po, metong kang asawa, metong kang talasawa, maging tapat ka king misis mo. Maging tapat ka, malugod ka king mister mo. O nung metong karugong makipagobra, metong kang empleyado, gawan mong masalese at mitmong katapatan ng obra mo. O nung metong kang politiko, ka maging korap. Nung kayawsan maging kang mayap. Remember, to respond to God's call, to respond to God's invitation is not all bed of roses. It's full of challenges. It's full of trials. And to follow God is always right, yes. But it's not always easy. Iyang gusto, ing tukita mo king hapong Ginoo. Pero malagwa, putang tutukyan mo, ing bakas na ning hapong Ginoo. Nepo, kumustan dan ako mo, kumustan tana mo, ing sarili ta mo,
ita mong awsana at alangpat ng awsana pa, yagkat na pa ni nga pong ginon. Tapat taba talaga, king kayawsan at kasuyuan, tamo kaya, o tayo po pansinan, potang tapat ka, tuneng alagad na ka. Ang giyang makananumeng pibalabaligtad, ingamanong tapat, ing salitang tapat, manatili kang tapat. Ang giyang makananumeng pibalabaligtad, ingamanong yan, potang tapat ka, tuneng alagad na ka. Talagad ka man po. Sasalbandaya ko, King Diyos, ikpang mayupayan tuto. Di na lang king banwat yato. At kang Yeso Kristo nga nakabugtong at ginuta mo, pengagliging upayaning banal Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos ikpang mayupayan tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kong ka ring mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. panalangin dala king Diyos, bata mo, ring pamangailangan at kasakitan na, ning mabilog ayato. Karing balang kayo doon, ngayongan pong makibat, Ginu, ibayo mo ring puso mi. Ulitan niya po. Gino, ibayo mo ring puso mi. Para king Santa Iglesyang malke katamo, baning ginu sa upaneng manatiling mibayo king kayang sarili, ban manatilia king dalaning ebanghelyo, at sa panoring taong mipipye, kaniti anting maya pabalita, ipanalangin ta king Gino. Ginu, ibayo mo ring puso mi. Para karing malalakwan karing karelang lambat, bantuki keng Ginong Jesus. Tune sanang misane at mayayakit ing turo at aral ding ebanghelyo, king karelang pamibebye, ipanalangin ta king Gino. Ginu, ibayo mo ring puso mi. Para karing magsaya ban mirkil ang panahon, matatula karing aliwa, ipanalangin ta king Gino. Ginu, ibayo mo ring puso mi. Para karing tatangis, ban ela milako kapanaligan king oras, alangi na ing karelang luwa, ipanalangin ta king Gino. Ginu, ibayo mo ring puso mi. Para kay katangan, baning Gino, ibiyen na kay katamo, ing tenakan, magaral mit mong kaingatan king ebanghelyo, at mibiyebye king lalong matalik, apamisan metong kang Jesus, ipanalangin ta king Gino. Ginu, ibayo mo ring puso mi. Iyabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kaya doanan. Para king kapasalamatan ng Rosita Cabalya, at para king anibersaryo ng kebayta ng June at Marilyn Bukad, para king especially intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Rachel Antolentino, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Leila Abiog, Evelyn Candelaria, Josephine Min, pamilya ng Nida Urquico, Trina Yazon, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitwi, Catherine Paldeng, Rica D, pamilya ng Yolanda Ramos, Ani Razon, Rowena Evaristo, at Michelangelo Mariano. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Reverendo Padre Reynaldo de la Cruz, Demetrio Simon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Olga Mangalus, Kenneth Bondok, Roma Shane Bondok, Anwil Rafael Sampang, Felipe Buan Jr., Emmanuel Buan, Arnel Buan, Camila Buan, Jesus Navarro, Freddy Galano, Ian Martin Liwanag at ding sablang kapatad dang masakit. At para king alananggang kapaynawan daring pakamalan tamong mayanguna bye, lalong-lalo na Rinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Ricardo at Corazon Manyalak, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Maria Pamintuan,
Alegria Miranda, Hener Ramos, Onofre Villanueva Sr., Lorenzo Diaz, Honorata Alarcon, Eugene Biliwang, Wilfredo at Beatriz Reyes, Jose at Irene Liwanag, ading sablang kaladwa king purgatorio at detangala ng makaganaka pakarela at makanyan mo naman, para po king kaligtasan na ning bahalang metong kay katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan na rin kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapanda, ring kaladwa da rin kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong sablang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ibayo mo ring puso mi. Manatili mo kaya sa nangawsan o Ginoo, at ibiyem mo naman kaya kami ing sikanan makibat king kaya kang awos, kapamilatan ng upaya na ning anak mo, itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo me. Amen. Talak at tapo para kay pamag-insenso. Manalangin kayo kapatid, banay kayo katamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning ginuiting daon karing gamat mo, ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katami kasaplala, mabilog ng Santa Iglesia. O ipamimiglalang, tanggapan mo reting kayang hayin, ipaintulot mong papagbanalan da kami at pagdalang kaligtasan.
Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman at iliyake kayo, At keran timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamadan dayeng Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang barati, at numan karino iba Diyos king alanganggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan. Ang yanggilo tanda ka paulining kasalanan me, gi nawa ka pamuring paralan ban makapagbalik kay lubkeka. Uliniting kaluguran mong anak meging tao yang kalupa me. Banating kalupa ming taong makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwa, yayampang ding karelang panalangin ning pamanyamba. Kabang magsayala harapan mo kapilanman. Misugya sanang siwala miking karela king matagumperang dalit ning kapurian at ngamingang kakanta. Tunay ka pinbanalo, ibay kayong panibataan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin kay Espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lug, king pamaylas at kamatayan, kinuaning dinape, at pepasalamat ya keka. Pira sune at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiing kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't niyang kapunan, ginawa niyang kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyan niyang kalis karingaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minom ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, hamibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Cristo, my
Inyagin, igaganakan mi o iba, yung kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, darahon miya keka, iting dinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anding metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o iba ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban biganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ingke kaming Obispo, i Pasiano, ingke kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan miya naman ing anak mong Norma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag, meteya kambe ng Kristo, mirkayanan niya naman sa naging kayang pangasubling mebya. Ganakan mula naman, ding kapadad ming bepay nawan at manenayang subling miya, ading sablang meyango na biye. Tanggaban mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baring panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggamang kingalan hanggang. Amen, 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 Ngani po, hindi mo kang anak ng inampuning kaya katamong maya pagino, maus tamong inikeya, karingamanong tiro na, kaya katamo. Kami,
Igabos mo kami o kinuking sablang maro, malukod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Banking kasaupanin kay kang pakalulo, parati kayong may kabos king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king banyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya manggamang king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan me, ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kay kantimurin. Ipakita po ngening misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayong ang sabla. Niyo ing kay katamong maya paginu Yesu Kristo, iyeng kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaws king apuna ning kordero. Tanggap kaya ka, dapat tiyagkas mo niya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
kailangan ni. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, tinulog mo at ligaw. Salamat, king pagkamangot pamaningan. Salamat po, salamat po. Aring lalo at dinlaring bulan. Jumping angin at kanta rin tayo. Sala ding matrinemeng itatahid ka rin maglakbit. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, tinulog mo at ligaw. Salamat, king pagkamangot pamaningan. Salamat po, salamat po. Kanikin harimi at kapatan, kamag-anak at kasiping mali. Luman kabayan ting bugwat, manging bayan ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, tinulog mo at ligaw. Salamat, king pagkamangot pamaningan. Salamat po, salamat po. Aking niapit kalumuke kami. Pamangan niya doaldo mabimuan. Tuklaman imalan ni, kanuman din kailangan ni. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, tinulog mo at ligaw. Salamat, king pagkamangot pamaningan. Salamat po, salamat po. Manalangin tamo. O Diyos, lubos mayupaya mingib pa, manano na sa nanging bayong biye, pigkalub mo kay kami, pasulungan na yung lugod mi, at papanatilya na kami king tula ng kayarian mo. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Lukluk tapos sagli keng makuya da kapabaluan. A few days away from January 31st, our parish 30th founding anniversary with this year theme,
parokya ng San Judas Tadeo, at luneng pulong banwa, pupupul, susulong king grasya, libutad ng pandemya. What better preparation is there for us for a meaningful celebration but to look forward to the Kinario or 5-day Mass Novena, which takes place from January 25 to 29, Monday to Friday of this coming week. Our schedule is as follows: 5:30 p.m. Holy Rosary, 6 p.m. Angelus Kinario Prayer, 6 p.m. Holy Mass. Additionally, we also have on the lighter side some bonding activities such as the motorcade after this 9:30 morning Mass. Today, the Plantito and the Plantita Day on Wednesday, January 27, and the virtual concert on Friday, January 29. On January 31st, our anniversary, we have the regular schedule of our Sunday Masses, highlighted by the motorcade procession of the Holy Image of St. Jude Thaddeus around the village after the 9:30 morning Mass. For our Day 1 Kinario Mass on Monday, January 25, which is also a healing Mass, we have invited Reverend Father Ronnie Cao to celebrate the Eucharist with us. The sponsors and benefactors of this Mass are the Apostleships of Prayer, the Biblia Rasar Group, the Cluster 3 and 4, Saturday Youth Choir will provide the liturgical music. Details of our other Kinario Masses and other activities will be announced as necessary. Head and coordinators of mandated organization are enjoined to inform their members of the activities and responsibilities. Let us join hands in making our 30th founding anniversary meaningful and successful. Thank you. Let's all kneel for the Oratio Imperata. Manalangin tamo. O Diyos sa ibame, lalapit kami kay kaniting masipit a pamangailangan me. Adwan mi kay kayong kambilan, natingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi ngantabayanan mo la, ring taong may tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kampilan na tingatan mo la, ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit kang beneng belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meya ngunabye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para kingay kakayap na ring sabla, at ban makasawp kami karetang at king pamangailangan. Ipanig ka pumikeka, ing patok nangan mo na saning pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye ang magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na indu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At kaya kantimurin. idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Etamu kakalingwan ing marapal ng awos ning Ginu kaniting kapag masusyan.
ing oras ban ilapit ing kay katamong pamisip, king kang Jesus at king mayap ng balita, pota o bukas no nengeni, king aldoping iti. Dinatang na ing oras ban maging tunay tamong alagad ng Jesus, ing Diyos sa mayupayang tutu, ipagkalog na sana kay kayo iting tetagan, at bendisyonan na kayo, king lagyo ning iba, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing banal amisa, mi daune, umena ko ngan ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat king Diyos. Malaya na talatukin, malaya na mituburan, malaya na inaus mo, malaya na pinili mo, palayan mo o Ginoo, kita ng pakayapan, kekang kalabungan, kekang kabanalan, Deus ingge kami patutu, Deus ingge pamanaran. O ginumalayan mo ang kabayanan, O ginumalayan